Wara l-iskandlu tal-proprjetà fl-Imdina, d-deputat Ian Castaldi Paris jinsab taħt il-lenti tal-awtoritajiet fiskali tar-Renju Unit. Rosianne Cutajar qed tgħid li l-verità qed toħroġ ftit ftit, filwaqt li sħabhom ma jridu jkollhom x'jaqsmu xejn ma' dan il-każ li kull ma jmur qed ikompli jikkomplika ruħu. Hija din is-sitwazzjoni ta' ġlied intern li sab ruħu fiha il-Partit Laburista wara li fl-aħħar xhur inkixfu ċets segreti bejn id-deputat Laburista Rosianne Cutajar u Jorgen Fenech, kif ukoll ċets separati bejn Castaldi Paris u l-istess Fenech. Cutajar tgħid li issa qed toħroġ il-verità. Kuntenta li kollega tiegħek qed jiblaffi ma' Jorgen Fenech? Dak ħadd ieħor. Jiena nisek ma tagħmilx xi ħaġa inti qisu issa imma kuntenta qed jiblaffi ma' Jorgen Fenech. Il-verità tkompli ħirġa ftit ftit. Ftit tal-minuti qabel wasanna barra l-Parlament ħarġet l-aħbar li għajnejn l-awtoritajiet Ingliżi jinsabu fuq Castaldi Paris. Dan hekk kif id-Dipartiment tat-Taxxa f'pajjiżna talab lill-awtoritajiet tat-Taxxa tar-Renju Unit sabiex jgħaddu l-informazzjoni kollha illi għandhom dwar deputat Laburista Ian Castaldi Paris. Ftit tal-jiem ilu ħarġet l-aħbar li Castaldi Paris ġimgħat biss qabel l-arrest ta' Jorgen Fenech kien għadu qed jikkomunika f'ċets mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. F'dawk iċ-ċets Castaldi Paris jiftaħar dwar proprjetà illi qal illi għandu f'Londra fi żmien meta ma kienx għadu sappostu fil-Parlament, proprjetà li tiswa 16 miljun sterlina. Id-deputat Laburista stqar li dan kien biss blaff min-naħa tiegħu. Għalhekk saqsejna lil sħabu jekk din saret xi drawwa li jiblaffjaw fuq kollox u kemm nistgħu noħduhom bis-serjetà. Teskludi hemm oħrajn misħabek id-deputat li qed jibblaffjaw? X'jibblokjaw? Jibblaffjaw. Jibblafjaw, ma nafx saqsi lilhom. Teskludi li hemm iktar deputati minn sħabek li qed jibblaffjaw? Taf għal ngħidlek fuq il-blaff. Teskludi li hemm iktar minn sħabek deputati li qed jibblaffjaw? Speċjalment Ministru. Good afternoon. Fimni ma noqgħodx insegwi dawn l-affarijiet impenjat biżjed b'affarijiet oħra. Castaldi Paris qal li blaffja hemmhekk ammettaw mhux jien qed ngħidha ma naf mill-ebda minn sħabi li qalu qed jibblaffja fuq xi ħaġa. Provajna nieħdu wkoll il-kummenti ta' Ian Castaldi Paris dwar dak kollu li qed joħroġ, però kif jiġdu dawn il-filmati, id-deputat Laburista ħarab mid-domandi ta' Net News.